ingabo za Kongo, FARDC, abarundi ndetse na wazalendo bakwiye imishwaro barirukanka. M23 yongeye gukora amateka aho abakomando bayo n'ibifaru, imbunda nka za Kalachnikov, gasafuriya n'izindi bafashe benshi imitima iri kubarya, abandi ngo turahunze, abandi nk'intambara, abandi M23 nirambika intwaro hasi, abandi bati ni Kongo yigiza nkana. Ese iki kibazo cya M23 na Kongo kizarangira gute? Kongo ntishaka ibiganiro, M23 nayo yanze kuva kwizima. Warahombye udakurikira Mia Boss TV, nawe ukihagera bwa mbere kandi subscribe, like, share na comment, iyo tubana mu biganiro byacu. Benshi bati byagenze bite, abandi bati ntibishoboka bidasubirwaho. Umutwe wa M23 wafashe teritwari ya Masisi. Kuri iyi tariki ya 4 umutwe wa M23 wakoze operasiyo Karundura ufata Masisi. Ingabo za Kongo, FARDC, abarundi ndetse na wazalendo bakwiye imishwaro barirukanka. M23 yongeye gukora amateka aho abakomando bayo n'ibifaru, imbunda nka za Kalachnikov, gasafuriya n'izindi bafashe icyaro cya Masisi. Kuri itariki ya 4 kandi batangaje ko nyuma yo gufata Masisi bagiye gutegura inama irabahuza n'abaturage muri ako gace bakabaganiriza kuko M23 irwanira amahoro. Amakuru dukesha ibinyamakuru binyuranye aravuga ko M23 yakubise ingabo za Kongo na wazalendo, abarundi bo bakahatikirira. Nyuma yuko FARDC na wazalendo babonye ukuntu abarundi bari kuhatikirira, bakwiye imishwaro bariruka. Biravugwa kandi ko igisirikare cya MONUSCO kirimo gitunda ibikoresho by'abasirikare ba FARDC nyuma yuko bakubiswe bakirukanka. Nizere ko wakoze subscribe kuri Mia Boss TV kugira ngo atuzagira amakuru agucika. Reka tuze turebe akantu ku kandi ibyiri ifatwa rya Masisi n'umutwe wa M23. 2024 yari irangiye, M23 na Kongo nta bintu bihambaye bivugwa, ariko icyari kimaze iminsi gica ibintu ngo ni umusirikare w'u Rwanda byavuga ko yafatiwe muri Kongo. Ariko ntabwo ari cyo ngira ngo tuvugeho uyu munsi. Uyu munsi hari indi nkuru ishamaje, inkuru yuko M23 yafashe teritwari ya Masisi aho yakubise bitunguranye ingabo za FARDC ndetse na wazalendo, hiyongeyeho n'ingabo z'abarundi zo zahatikiriye bikomeye. Operasiyo nk'izi M23 igize ikora bigatinda, bivugwa ko zifite abakomando bahambaye bazi gukora operations zitandukanye, aho atari ubwa mbere M23 ikubise ingabo za Kongo. Nibyo koko zakubiswe ziriruka, abarundi bo barahatikirira. Benshi imitima iri kubarya, abandi ngo turahunze, abandi nk'intambara, abandi M23 nirambika intwaro hasi, abandi bati ni Kongo yigiza nkana. Ese iki kibazo cya M23 na Kongo kizarangira gute? Kongo ntishaka ibiganiro, M23 nayo yanze kuva kwizima. Warahombye udakurikira Mia Boss TV, nawe ukihagera bwa mbere kandi subscribe, like, share na comment, iyo tubana mu biganiro byacu. M23 na Kongo iki kibazo gituruka kera cyane ku ngo y'abakoroni, ahubwo abakoroni bakataga ibihugu, bakatiye abaturage bamwe b'u Rwanda muri Kongo. Abo baturage rero nyuma yo kwanga guhabwa ubwenegihugu na Kongo bahisemo gufata inzira y'intwaro, bayoboka intwaro aho bashaka kurwanira amahoro, uburenganzira bwabo. Bamwe bishimiye ko M23 ifata Masisi, abandi ntabwo babyishimiye. Ariko icyo mbabwira kidasubirwaho nuko Masisi biri kugenzurwa na M23. Iri kugenzurwa na M23 guhera ku itariki ya 4.
benshi wenda baratangira kubeshyira u Rwanda, abandi babeshyira ibindi bihugu, gusa igihari cyo Masisi yafashwe. Ejo hirwe humvikana ibiturika, amasasu, bombe mu ntara ya Masisi cyangwa se muri teritwari ya Masisi, aho byahereye muri za Katare bikagenda bigashyika kuri teritwari ya Masisi. Ubwo ingabo za Congo FARDC, Wazalendo ndetse n'abarundi bakimara gukubitwa bakwira imishwaro, abarundi benshi barahatikirira. Iyo niyo nkuru ubu ngubu iri guca ibintu. Ariko se iyo operasiyo haba nta bantu bayishyigikiye? Nari Makenga n'abarwanyi be bari guserebura ko bafashe Masisi, ari nako banategura inama yo kuzahamagara abaturage bakababwira ibyifuzo byabo. Warakoze guhitamo Mia Boss TV, kara subscribe, like, share na comment. Tujye tubana mu bindi biganiro. Turabategurira ikiganiro akantu ku kandi, amayeri y'iyo operasiyo, abayize mu ruhare. M23 ikaba yarafashe Masisi. Ubu tuvugana ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo n'abarundi bo bakwiye imishwaro, mu gihe Masisi yo ubiri kugenzurwa n'abakomando ba M23. Turabashimiye ngo twabanye muri iki kiganiro, mukomeze mukande subscribe, mukora share, like na comment. Tujye tubana buri munsi, mwandike muri comment n'ibindi biganiro mushaka tuzabagezaho. Kuvumilia Wazalendo, kuvumilia FARDC kukuiba na usiseme kitu, umevumilia muda ya kutosha. Ndiyo. Tunasikizana vizuri? Ndiyo. Lakini muda ndio hii ambayo ilikuwa ya kusema tukuje tufanye nini, tuwagomboe. Ndiyo. Kwa sababu wengine wa Lubero wamekombolewa, Ruchuru wamekombolewa, Rubaya na pengine. Haiko vile? Ndiyo. Unafurahia kukombolewa? Ndiyo. Unataka warudi hapa Wazalendo? Hapana. Warudi? Hapana. Ama sisi turudi? Hapana. Ninyi muketi. Tufanye nini? Muketi. Asante sana. Na kwa hiyo General Makenga, President Bisimwa na Colonel Nanga wameniita nikiwa kwa barabara, wananiambia niwapongeze, niwapatie pole kama wako pamoja na nyinyi, na ndio maana waliamua jeshi likuja hapa kuja kuwagomboa. Na hivi mmekombolewa, wanasema asante sana, wanashukuru kuwa na nyinyi mnakuwa katika amani kama wengine wenzenu Wakongomani wenye wako Ruchuru, wenye wako Lubero, wenye wako Ushaki na pengine. Mnafurahia kukombolewa? Ndio. Muoneshe kama mnafurahia. Na kwa hivyo tunakuja kuambia pia kwamba bariere za Wazalendo, bariere ya FARDC yote yanafanya nini? Hakuna tena bariere ya kuwatatiza. Mnasikia vizuri? Ndio. Kwa hivyo tunaweza kufanya kazi za kawaida. Mtembee saa unataka. Tembea na simu yako saa unataka. Mama merci merci. Kwa hiyo nitaka kuna mengi ya kuzungumza na nyinyi. Kweli. Nataka tu kuwapatie pole kwa kuweza kuvumilia hali ambayo kulikuwa ndani, hali ngumu. Ni vile? Ndio. Hii hali ilikuwa ngumu kuvumilia Wazalendo, kuvumilia FARDC kukuiba na usiseme kitu. Umevumilia muda ya kutosha. Ndio. Tunasikizana vizuri? Ndio. Lakini muda ndio hii ambayo ilikuwa ya kusema tukuje tufanye nini, tuwagomboe. Ndio. Kwa sababu wengine wa Lubero wamekombolewa, Ruchuru wamekombolewa, Rubaya na pengine. Haiko vile? Ndio. Unafurahia kukombolewa? Ndio. Unataka warudi hapa Wazalendo? Hapana. Warudi? Hapana. Ama sisi turudi? Hapana. Ninyi muketi. Tufanye nini? Muketi. Asante sana. Na kwa hiyo General Makenga, President Bisimwa na Colonel Nanga wameniita nikiwa kwa barabara, wananiambia niwapongeze, niwapatie pole kama wako pamoja na nyinyi, na ndio maana waliamua jeshi likuja hapa kuja kuwagomboa. Na hivi mmekombolewa, wanasema asante sana, wanashukuru kuwa na nyinyi mnakuwa katika amani kama wengine wenzenu Wakongomani wenye wako Ruchuru, wenye wako Lubero, wenye wako Ushaki na pengine. Mnafurahia kukombolewa? Ndio. Muoneshe kama mnafurahia kukombolewa. Na
na kwa hivyo tunakuja kuambia pia kwamba bariere za muzalendo, bariere ya FARDC yote yanafanya nini? Hakuna tena bariere ya kuwakatiza. Mnasikia vizuri? Ndio. Na kwa hivyo mnaweza kufanya kazi za kawaida, mtembee saa unataka, tembea na simu yako saa unataka. Mama, merci.